Acara ini disponsori oleh Pamirsa pengarga pedas rawit ring pasaran kantos mangkin kantun mahal. Puniki memargi sangkaning kirangnyane pasokan pedas saking petani sane ngawinang kerama megang. Siletungil pedagang ring pasar Amlapura Sisi Kangin, Maras Mausang, yening kantos mangkin pengarga pedas merah kantun mal. Pengargannya nih saya nincap nyabran rahina. Rau mangkin pengarga pedas rawit merah ngemalang inggih punike kantos 100 tali rupiah per kilogram. Nanging rau mangkin ulung dasa 5 tali rupiah a kilogram. Maharas ngowohin durung deg-degnya nih pengarga pedas ketar kayang memargi sangkaning kirangnya nih pasokan saking para petani utamanya nih petani bungaya danen enten pasti ke uning napi saning awinang pikobat inucap mawinan katanya nih kedab-dabin sangkaning pasokan pedas saking bungaya kirang raris ipun gua antuk ngeruruh saking culik parindikan inucap taler kebausang oleh pedagang tiosan ni Nyoman Sari dan mausang pengarga pedas kantun mal. Sani ngawinang adolan pedas dahat tedun, lianan punike pengarga tomat taler mal kantos kali dasa tali rupiah kilogram. Lianan ring punike silih tunggil pembeli ari ningsih mausang, nenten uning napi sani ngawinang pengarga pedas mal. Eka Parananda bali